گودارو شوپینرین مهجادا کمپیوتر لسر فی بابت راوستن درشکرنا گاندنا دیکارین مروی بو گلی سوریه دیا درگه هفسینوری نابرا ترکیه و سوریه دا درگه بابل هوا دا کمپیوتر لسر فی بابت راوستن مامونداریا سیاست مدار کرد ماموستا محمود برو سروک خواجهیا انکسیل نرویجی کریا ماموستا محمود بخیر هاتی ریباز نیوز دسپیکه و اون وی بریاره چاواد نرخینن بریاره دما درشکرنا گهاندنا علیکاری مروی دریا درگه بابل هواره اون چاواد نرخین لیک بله سلاو و رز جبوتا و تماشاوان و گهدارا مثلا درگه سینوری بگشتی است خوازم تشتکی بیجم یعنی دولت دنیای نتوین یک گرتی دما کو بریاره دیدن آریکاری مروایی در باسی سوریه بگشتی ببن و دناف دجی هره مامیا کو او دواره کی انسانی د وی کاری هانا بریاری دیدن او تکز دکن لی د پشت وی امبیجن واره مرواتی و انسانی دا گیمک سیاسی د نافبرا زلهیز دنیای دهیا کا او آریکاری مروی وقت درباست بن و لجیر سنسورا کی بن و لجیر چترا کی بن و کی جی سوده بگری بهتر کی فیده بگری او کیشه ها کو ایرو دناوا زلهیزی دنیای به تایبتی دناو دولت همدمی نتوین یک گردی دا اندامی کو دولت دائمة العضوية وقت بدولت همدمی اف کیشه هانا تمیجی پیش برکه که نمروواتی لسر دبه ناوی وی آریکارین مرووانینا لی پیش برکه که نمروواتی دبه برجوانت پرستی دبه دما روسیا و صین د آلی کی د ویتو بکار دینن اف پیش اف امبیجن دروازه ها بکار نوی لیتلی اف بکار وری کوش بابل هوا دورا حلب امبیجن دکوی دورا نقبه حلب و حطای دا لیواز کندرونا کوتی بناف کرین برجوند هیا دما کول سر تلکوچر اقصد کند آخفن برجوند هیا هنک جواد خوازن کو زیده تر بکوی بن چترا دولت رژیما بشار الاسد و هنک جواجی د قوناغه که دمکی د ناخوازن کو بکوی جیر چترا دولته د ورد اف هیا اف کیشه هیا اف ململانی هیا اف برجوند پرستی هیا امبیجن ارکو نرخ مروواتی هنکی جی دوره يعني خلقي دكو جنجي وبجنازة وارجد مشن بالتيبتي زلهيزي دنياي اف سياسة وخيايا وجروجا روج حتى ايرو ما مستا يعني افريار چنا مجي هيا جي رژيما سوريا را هوالبندن ويرا د انجمن اولهيا ناف دولتي را روسيا و چين را بتايبت يعني قالوا نتوين يغرتي چنا ما دي رژيم و هوالبندن وي يعني نتوي يقرتي بقشتي زلهيزي دنياي تميجي هر يك ناما خود دي لقور نهجو بروغرامي خوي قو بي پابند لقور نقشريا كوش خوردانية النايبت امبيجن بالتايبت دهندروي سوريا بقشتي دي يعني دماكو زلهيزي دنياي هناك جوانا باب الهوا تكزدكين باب الهوا ام دزانن دنقبا حلبه وهطاي وك معاني زمان وكيجا هيز الورد استلاد دارا وي بهتر او آريكاري دجير سها كيرا درباس ببن وي كيجي فيدا بكي دماكو دجير چترا امبيجن هيزن يه اوبوزيسيوني و درباس ببن او بده خلقي وبلا بكي بكيف اخو او سيستم تنيت بي ولا سيستمك براستي مروفانتيه وي بدنا حمو خلقي وي هناك وي بفروشنا خلقي بسر خود بکشین وکو ایرو الباشور والکردستان روج آباد به دما آریکاری در باز دبن یعنی دما بلاف کرنا کرستین جیانی دبی اگر مازوت به اگر آرد به اگر نان به اول دنا حواله خو یعنی هناك دی واپی دکرین پشتی ودنه فقیر و هجاری کردا یعنی افشی وازی بلاف کرنه گل کی لیستوگک لسر دبی پیوست ام دوی نقطه ده هشیار بن افنامه هر یک آخوت خوازی نامک زلاله هر یک آخوت خوازی تجی ایدیش بوکو کسبک منطقه دش خور بکی حوالبند خول دورا خو زیده تر بکی و تساخ بله ما مستا يعني هفدمي بداوي هاتنا قناغا يكم جيجي كرنا في بريار يعني توين يقرتي دغاندنا علي كاريان بوغلي سوريا دا يعني بويرا لسر درگاه پیشابیر یا هرما کردستان یا سینوری بنابر هرما کردستان و روجاوای کردستان ده هاتا کرن کو چتین بناوی جوان شورشگر یان شوفینیستن جوان شورشگر ایریش سر درگاه پیشابیر کرن ده انجام ده درگاه پیشابیر و ولید هاتا گرتن یعنی اف بویر
هەفدەمی بداوی هاتنە قوناغا یەکەم و جیبجیکردنا vê biryarê sedem çi bûn yan jî peyam çi bû ji ber çê PKK dixwast ev dergeh werê girtin herwiha di heman demê de yanî daxwaza vekirina dergehê Tilkoçer dikin. بله يعني PKK هر كاركي قوت كي جير الرسم كريا يعني نقشة بلانا كاري وي جيرتي نقو او دديني نقشة بلانا كاري وي ناجي تشتيكو امدشو بينن برانيا جارات في امزانبن او كاريت كي جي سودي وردقري اف كاري قو ايرو كربت تايبتي ايران سودي جي وردقري هر وهاد آلية دي ده بشكلكي انديريكت جاردی ترکیه سودی جی وردگری ضررمند جماره یک انجام وی کریاره های گو کرن ضررمند جماره یک ملت منی کرد الکردستان روجاوا فقیر و هجار منا واتا اف پلان و اف نقشه هانا جی دستی دجمنی داگیر کر جوارتی دانین اونا تنه کارگیرن وقت بیجن کار لسرن بعربی به مفعول به کارگیری وانا دسر واربا نقشه پلان ریدکی اف مثلا کو ایرو جوان بناف دکن شورشگر او بخو جوان کولانا جوان زعران عصابنا جبرگو کاری عصابا وقتی خلکیت روینن و واچی کدن برچاوی خوش بو خلکو انبینه کاری و رنگی و فرمی و اونیفورمی گول خود دکن دن برچاوی و کاری عصابات یا کاری اشقیا یا قطاع الطرق افکاری هانا و دما کودبی آرمن جاوی گریدای بگلک تشتی دیره گریدای بسیاست PKK گشتیره گریدای به حل و مرجن قصدی گشتیره گریدای به حل وستا رژیم ملای طهرانی گشتیره گریدای به حل وستا ارجینکون ترکی بگشتیره اف کش حموب هفدو و گریداینا او قیران و پرسگریک الشنگالی چه دبن بنافچاوی ملت دکون و او خربطاکو چه دکن اف شر راگهاندنی دجی پارتیا دموکراتا کردستان باشور دکن بتایبت حکومتا و ام بیجن سروک برزانی اف تشتیها حموب هفدو و گریداینا یک آرمان جاوی هیا یک آرمان جاوی جی زلال او جی دجی نتوا کرد دجی کیانی کرد دجی امیدا ملت کرد وری کار آنین و فیدکن نامه یک گلک زلاله باشه ما مستر محمود دوا چند روزن در باسوی دجبر صدما گرتنا درگاه پیشبیر و الولید نبرا باشور هریما کردستانی روشا خلک روجاوای کردستانی هر کس دزانه گلک آلوز بوا گلک خراب بوا دوان چند روزن در باسوی د زیاده ترجه 350 مالباتی گشتیا هریما کردستانی بقاچاقی در باس کنن هاجی کامپا بردارش جیبونه یعنی خلک نچارد بیش روجاوای کردستانی درکوی سیاست سرگلی کرد مشاهدن دا کو روجاوای کردستانی وره والا کرن نها ام خوازن سروی که راوس سروی خاله برجودین PKK و ایران چنا کو درگه تلکوچر وره وکرن بله آنها درگه تلکوچر اما کو وره وکرن او بازرگانی کو دورده ببه وید جیر چترا آلی گری PKK دبن وید جیر چترا هوالدوش که وید بن ایکو نقشه پلان جیر دین لویا لی سینور واتا دناوا سوریه دا اوایا خویایا لویا لی سینور جی تلکوچر بهتر هریما کو امبیجن هوالدوس تیویل آلیه دیش حکومت عراقی حشد الشعبی جواز زرتکی هانا حموجی وید بن چترا واره چیوی واتا خدمت دی سویش خوتنی را بکن فیده نگها فقیر و هجاری کرداوی بازرگانی بوی اوی بکن افنا تشتکی گلک زلاله يعني یاد دو سیاست والا کرنا کردستان روج آوا يعني اف سياسه قالك زلال بويا نها امش خور النمونه كي بيجن جحفتي ونها حتى نوطو هشتا قيامت دناوا تركي سوري دضرابو وكا قوتن سيناريو يا تشيكري بالصدمه كو عبد الله اوجلان للشاميه والبقاع والنزاكي دي بفاسدما ليك روجي مندي ايران تهديدك دا يعني جيشك يخو لشكرك يخوشياند جو بر اف بالغ بسكن يعني خو نبردان نافي مساله شما خو نبردان نافي مساله لي ايرورو بشتي جو عبد الله اوجلان توافق اخوا وببلانا بخلكيره وبميتي تركاره فقرها تركيا ایرو روش قیرانک نیف شورشک هندروی کردستانی چه بویل امبیجن سوریا بگشتی ایران تیوردان کرد مباشر جیش خوسپای خوشیان واتا ایران آرمان جکوی سرکیش ویها ایران راحت رونانه ایران هر رو خورت کردا و کچ کردا لداردخه ایران آبری دمک امام استاد زارام حمدی حکمه 10 سال سر درخست باشی وگران ده 5 سال چما کو زمان کردی ده
دین دژمنê koka milletê Kurd e Îran ji bo wê jî ew malayê rehgemar ew ê xwedê nenas tu carî rehet narûnin destek û zirtikê wa di nava milletê Kurd e wê timî jî geşbîniyê bidineva alîkariyê bidineva piştevaniyê bidineva ji bo pêkanîna projeyê xwe gemar li herêma me. Başa mamosta yanî di dawiyê de yanî wekû biryar dirêjkirina dema gihandina alîkarî mirovî diriya dergehê Babilhewar e. Yani wekû çalakvan çavdêr dibêjin derbeyeke bihêz bû ji PKK re ji Îranê re ku hemû hewlên wan ji bo vekirina dergehê Tirkoçer pûç bûn. Ta çira dê ev derbe wê bandorê bike. Yani wek mi got ev gêma milmilanî heta dwarê mirovantî de her yek dewlet her zilhêzek du zilhêzê dunyayê ku hevbendê hevin beramberî êdî wek dibêje kêferata siyasî stratejî li herêma me dikin. Ev bixwe derbeyeke lê ew derbe heta kîja derecê wê bandorê li Îranê bike baweriya min li Îranê wek take kes bandora wê hebe lê nê wê ne gelek bilind bê. لێ bi taybetî wê ji kêre wê ji zirtikê wê ew ê ku heqê tebawan kê ew ê ku wa xwedî dike ew ê nandozin ew ê ku pera jê werdigirin wê teedel wa were ji ber ku ew gelkî miriyê pera ne û nandozin derba mezin ji ware ye û ji me re jî sûdeke baş e ku derba mezin li wa bikeve taqane nema ber piyê xwe bibînin milletê xwe nema feqîr û hejar bikin milletê xwe nema berê wa bitne sînora îro te bi jimarek bi nav kir ku derbasî Kurdistana başûr bûne ew jimar jî kê bi piştî fişarê li ser wateyên ew bixwe bi destê xwe watêrine ser sînora wa derbas dikin û her yekî 400-500 dolarî ji wa tistênin û alem ana wa te bixwe jî got wele bi qaçaxî derbas bûne. Behweriya te bê behweriya te bê beşerê xwe tê nikarê bi qaçaxî ji hindir wê Kurdistana Rojava bazê koneb erêniya wa bê. Vêna bere xelk ji pêvê jî bizane ew plana wa ye manet ser dîwar ve takirine xelkê berî demekê yekî 6 salî digo were mê te derbas kin tu kûdê dixwazê mê te bin bi deng û bi reng hîn jî millet behwer nake hinek heyet xewa giran de bi vê hovîtiyê danûstandinê siyasetê re dikin. Em hêvîdarin xelk hemû hişyar bibe û helwestê bigire. Îro roj hatiye milletê me bikiştî helwesteke zelal bidine qada siyasî de em karibin wek millet sûdê jê wergirin. Mamosta yanî ji ber var siyaset û kiryarên PKK Rojavaya Kurdistanê berê xelkê bi neçarî didin koçberkirinê û penaberiyê ta çira dê ev siyaset bûne sedema valekirina Rojavaya Kurdistanê her wiha çi bandorê di paşa rojê de wê ser rewşa millet li Rojavaya Kurdistanê bikin. Bandoreke gelek xiraba bandoreke gelek xiraba em ji bo milletekî kar û xebatê dikin ku milletek û erd û xak û niştîmanê wî dagîrkiriya îro roj gihaya radeyekê ku em bêjin hewara milletê me êdî li herêmê nema em ji bo kê kar dikin milletê me hemû sînora ye bi dewleta ket xelkê me nema îro li şûna me xelkê xerîb û dexîl hatine herêma me îro trapirsiyekê di herêma me de çêkê kemîne bûye Kurd برا کرد لوی خودی در کهون انجمن نشتمانی کرد به تایبتی لوی خودی در بکه دست به بکه قربانی سیاسی بده من نگوتیه برا هر راجع فیشکا بتقینه قربانی سیاسی هلوست ویرک و میرانی برانبری واکر یارا بده راوستاندنا وی هجرتا کوچه دبه کو کارک دبرده ببه نه هرنش خورا رونن بیجنا و مرحبا و صورتا بوارا بگر افتش نابه ایدی روژا بریارا سیاسیه ایدی روژا راستگوییه یا روژا وفاداریه بو ملت کرد بس دوی کوم لسر وینا بجدی راوستن ملت سیقتا خودایا ریبراتیا انجمنان اجتماعی کرد لسوریا پیوستا او ریبراتی لگوره هست کو هلوستا کولانا کرد بی کولانا کرد تجی واتشتایا تجی واکریارایا پیوستا او دنگی کولانه ده هر رو نشتنه که ده بکه نوا او بویرکی بمیرانی بله محمود برو سیاستمدار کرد سروکی خواجهیا انجمن اجتماعی کردی لی سوریه لی ولات نروژی گلک سپاس گوت میوان ریباز نیوز وی گلک سپاس لسر بشداری و شروعینته